Murigire nigobono ekiombe kia National Council of Churches of Kenya orosagia Rwanyanza litkoria rero kianyara kobage gosiora oroboti kubwaterana mune byumbe binde igoro yechinjira ao kiranyara kobachiko bwati gwahiryo keya Kisii kigenga kurangana babwatani aboni gobatere na oroboti urura no nigoro rachiko konya asogo ikera bantu ase binyoroime abwanene babere bakonererwa kubwatkana ne Kisii kigenga kinga kibagendereta kuboria serikali ne serikali ya county kwene kyabunango bwatera nere nebyombe au asokorwanya Kisii kigenga oroboti oro nigoro rwachire maga yokwera kwa matuko 15 na limo yokwera no bosemya igoro yobobe bwe Kisii kigenga nonya nabonigo umurikyo ito Brighton Makori anyara kubagwikira na somo yego yona gutwariganiria oroboti rokubwatia bagukwana asigikale kyugia korekana sekansa ya Church of God Getembe nigobono batebruna ogosiorigwa kumurubiri oyo unigokora chikokonya asokorwani Kisii kigenga ase county Kisii nonyina sorgongo rwa Gusii umbiro oseko nomugererwa bwane bwa mwanya bantu korwa sekiombe eke informal action oyo bwataya agokwana itukuliaro twenga sekansa ya Church of God Getembe ira igase stage ukwanda igoro ya a document ekorokunga integrated referral directory ne document yose ne mangana abekirense igoro y'abantu bari bakunererwa senchira yo bokenka tonga gender based violence bakonyara kwegererwa kurwari mashinani yese bagotoka directory ye gebwate kinamba cyakira abantu bari bakunga service providers bagotoka ari yese cinkongo citas tokorwa ase binyoro byito Edina Atambo onere no murwanereri bwobwene bwa mwanya bantu Boigo oyokuru amaigerio awagoji ase abamenyi be county Kisii neli ya Nyamira ase boigo ateruna roboti onigoro rachiko konya abasubati anene kwerwana na koligi ebirogo na kurwani ebinto biruta cheiri ase orogongo rwa Gusii. Zaidi ya yote tumezungumzia jinsi ambao sisi kama wamama katika eneo hili tunaweza saidiana ili tupate kukuza wamama katika maeneo mbalimbali hasa katika nyanja za uongozi ili waweze kusimama na kutetea haki zao na pia kuuliza viti vile vya uongozi katika nchi hii yetu na eneo hili letu la Kisii. Na zaidi ya yote ni kuhamasisha jamii yote tupate kuwa na umoja, upendo na tuzidi kusaidiana na kuinuana ili kukomesha vita vya jinsia dhidi ya jinsia katika sehemu yetu ya Kisii. Irisebania ombui nerengorwa sikiombe gyanguso Afrika oinere oteruna oroboti orubali koligerelia nigoro bwate amaragwa ye county Kisii na ile directory inaambatana na mipangilio ya county ya Kisii ambayo inatengeneza gender policy. Ndio yule ambaye amedhulumiwa maybe kwa Kisii tunajulikana sana kwa ukeketaji. Kama kuna mtu amefanya madhara kwa mtoto tunafanya kusuluhisha hiyo kitu mapema kabla haijafika hiyo muda. Kwa hivyo ni vizuri sasa kama county tukue mbele kuzuia mambo yanaitwa ambayo gender based violence ambayo ni mbaya sana kwa maendeleo. Kennedy Kombo noyomo bale nobolema oinero nyakate abuna oroboti onigoro rachikuligereri bale nobolema asedi tukolia lero twabero no mogoko ase the NCCK Nyanza region engima gutwariganeria egeikaro kia amangana yokuungulia directory eyegotokonya muna ntwe abale nobolema kumanyanga onde bwensi oikeiru nogo kolerwa bobe asa mangana aliyanka obwamate bweto bwanka oikereire obokoleri obu nabo igo chiaki chiaye chiabeire chikobarizabu yani asenjera mone linga ukandamizaji wa haki ya kijinsia ekere yarorekanira ase obolema ekiagera ni ntutole the most vulnerable class oikera abo bisabaito security oikera chi health institutions abo bono netobere raisi esoko report kwa mangana ya tobereire na abantu baito bale no balema banyole their security ende bale ndubuya just tinka cyabo ayangati yemerobeli eliebekire anene ekertu akorire amatuko 15 mo ayarigire TV na tokora Kisii kigenga sekiombe kya NCCK yachire amo nakubadisi ebyombe binde rigokora obosari obuna kobeke merobelio ya bene ngoribotere gataseni Candice TV korwa sekansa ya Church of God Getembe elidariane Brighton Makori.